Kia ora anō koroua, kia ora anō tātou ai hikaka pai ana tēnei hunga ke muri hau ki te mātaki i te kapa tuatahi ka whakaeke kurunga i te papatū waiwai i tēnei rānka ai ko te Kapa Haka o Ngāti Whakaue tērā ai tai atu a Aukaha News ki tētehi o ngā whakaharatau i reira whakanui ai tēnei kapa i te huringa tau tua ko tahirau a Koro Bom Gillies. Anei, a Ngāti Whakaue. No reira, e heke ana ngā roimata kia Koro Bom, i hinga i te marama o noe mai te rātau. A nā hakua kua e hia ke nei ngā marama i tana wehenga. E rongo tonu ana i te pauri, e rongo tonu ana i tana tā mō whānau. Ke tō ai tia te kōrero ko rātou o mātou pautuara, ko mātou kaumātua. Me te aha ko rātou hoki i te momo taira, e ngana nei mātou te whai. E hika ka pai ana, ka hoki ngā mahara ki te poroporo aki a Koro Bom, ana i mua i tā mātou whakaeke ki roto i tama te kapua, i tino rongo i ngā kare aroto i te mā koira te wā tuatahi a hei mātou ki te tangi ki aia. Moku ake e tau ana te wairua i tēnei wā, i runga anō i te mōhio kua mutu tō mātou hōtaka. Engari kuhi puta i a kerea mā te kōrero i te atane ko te aroha, te kaupapa mā tuatua ka kawe mātou ki roto ki te kāhui maunga. Ko te rite ia hau, ia whakaue! Duncan McIntyre e te whānau arā te whāinga. Mātua ko te aroha e kaue ana e mātou ki te atamira. Koira te kaupapa matua. Engari, kua whakapaukaha mātou i enei tau. E hara i te mea ko tēnei whakataetai noiho. Engari, kua ata whanake mātou i ngā tau ki muri. Ana kia o mātou whakaaro. Roa ko te tūmana ko tai mātou ki te tei taumata. Ai, eke ai mātou ki te paiwani. Koira te whainga. Koenei taku tūtuatahi ki Te Matatini, reira koe rā pia tētahi whakamiharotanga moku i tēnei tau.